Gubwa neza cyane wowe ukurikiye Kivu Today News urasuzwa nanjye Boni Buranga. Perezida wa Amerika Donald Trump yongeye guhushwa n'igitero gikomeye cyane cyumvikanyemo amasasu mu ngoro y'umukuru w'igihugu White House. Ni inshuro ya gatatu kuva yasubira ku butegetsi. Bisobanuye iki? Kuki abitwaje intwaro bashaka guhungabanya umutekano aho ari bakaba banifuza yuko yapfa? Reka turebe uko igitero cyagenze aho Donald Trump yarari kuganira n'abanyamakuru, akaba rero yahakuwe igitaraganya n'inzego z'umutekano. Turebe mu by'ukuri ko iki gitero cyagenze, tunagaruka ku bindi bitero byagiye bimwibasira. Perezida Donald Trump yarusimbutse hamwe na Vice Perezida wa Amerika Bwana Vance. Rero ni igitero gikomeye cyagabwe ariko kitabashije kugira uwo gihitana, gusa biteye kwibazaho byinshi aho umukuru w'igihugu cya Amerika mu gihe gito cyangwa se mu myaka mike ashobora kugabwaho ibitero bingana gutya. Reka turebe uko ibintu byagenze. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yakuwe igitaraganya mu birori byo gusangira n'abanyamakuru batara amakuru mu biro bya Perezida wa Amerika White House, nyuma y'uko humvikanye amasasu mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru byaberaga muri hoteli Hilton i Washington DC. Perezida wa Amerika avuga ko umugabo witwaje imbunda nyinshi yashyizwe hasi na zimwe mu ntwari zikomeye cyane zo mu itsinda rya Amerika ricunga umutekano wa perezida n'uw'abandi bategetsi bakuru n'abahoze ari abategetsi bakuru rizwi nka US Secret Service. Ibitangazamakuru byo muri Amerika byatangaje ko ukekwa ari Cole Thomas Allen w'imyaka 31 ukomoka i Torrance muri leta ya California. Abategetsi bavuga ko yari wenyine nta wundi bakoranaga. Hari uburyo abantu bitwaje intwaro bakora ibyaha nk'ibi baba basanzwe bari ku rutonde rw'abantu bo kwitonderwa, ariko iperereza ryerekanye ko uyu muntu nta handi hantu yari yarigeze agaragaza ubugome, nta n'ikintu bamutekerezagaho. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umukuru wa polisi ikorera mu mujyi wa Washington yavuze ko uwukekwa yari umushyitsi muri iyi hoteli yaberagamo ibyo birori, ndetse ko icyumba yari arimo cyafashwe mu rwego rw'iperereza. Trump avuga ko umwe mu bagize itsinda rya US Secret Service yarashwe yegerewe cyane ariko arokorwa n'ijaketi itamenwa n'amasasu. Ubu ari mu bitaro aho arimo kuvurirwa ibikomere. Trump akavuga yuko ngo ameze neza. Perezida yatangaje video igaragara aho rwose iraswa ryatangiye muri ibyo birori byari byanitabiriwe n'umugore we Melania Trump, ubwo yarabajijwe mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma yaho uko ibyabaye bizamugiraho ingaruka nka perezida. Ati, nkunda kutabitekerezaho, mbaho ubuzima busanzwe cyane, usuzumye urabizi ni ubuzima bw'akaga, ntekereza ko mwitwaramo neza kurusha uko bushobora kwitwarwamo. Yavuze ko ukekwa ari umuntu w'umurwayi cyane, ati ntidushaka ko ibintu bibi nk'ibi byabaho. Umuyobozi w'umujyi wa Washington DC yavuze ko ukekwa arimo kuvurirwa mu bitaro biri hafi aho kandi ko akiri mu maboko ya polisi. Biteganyijwe ko ashyirirwaho ibirego kuwa mbere, akaba rero yatawe muri yombi kandi akaba yanakomeretse. Abari bitabiriye ibirori byo gusangira iryo funguro rya nimugoroba bikinze munsi y'ameza, ubwo bari bwinshi mu gihe ibintu byari bihindutse akavuyo mu rujijo rwinshi. Perezida Trump yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ifoto y'umugabo ukekwa, avuga ko yayitangaje mu rwego rwo gukorera mu mucyo. Trump rero yabajijwe n'umunyamakuru niba hari icyo atekereza ku magerageza amaze kubaho kugeza ubu yo kumwica. Mu myaka ya vuba aha ishize hamaze kubaho amagerageza abiri yo kwica Trump, n'iri rya gatatu. Polisi ntiravuga impamvu y'uwarashe mu ijoro. Trump yavuze ko yize iby'abagiye bicwa, avuga ko yemera ko abantu bagambirira kwica bakoze impinduka ikomeye cyane. Perezida Donald Trump arifata nk'umuntu ngo uri kuzana impinduka muri Amerika ndetse no hanze, arifata nk'umuntu w'igihangange, ariko abasesenguzi barareba bagasanga ahubwo politike ye itavugaho rumwe, ikaba ituma abahezanguni bamwe biyemeza kuba bamena amaraso yabo cyangwa se aya Trump bakamuhitana kugira ngo bamukureho bamurimbure kubera ingingo zimwe na zimwe. Trump nawe ni umuntu ufata imyanzuro rimwe na rimwe ikakaye yo guheza uruhande ku buryo yagongana cyane n'abahezanguni.
Trump rero yatanze urugero rw'uwari perezida wa Amerika Abraham Lincoln wishwe, ati sinshobora kwiyumvisha ko hari imyuga myinshi iteje akaga cyane kurusha kuba perezida wa Amerika. Trump avuga ko ari amazina akomeye cyane ngo agambirirwa kwicwa, akaba rero yifata nk'umuntu w'igihangange, ariko abasesenguzi bakabona yuko ari imyanzuro imwe n'imwe agenda afata. Nk'ubu yashyize Amerika mu intambara Amerika ishyigikiyemo igihugu cya Israel bahanganye na Iran. Ni intambara itwara amafaranga menshi, ni intambara iri gusebya Amerika ku rwego mpuzamahanga kubera yuko Iran yagerageje kwihagararaho. Ni intambara kandi yazamuye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, ituma ubuzima burushaho kugorana haba imbere muri Amerika ndetse no mu bindi bihugu by'isi. Trump ni umuntu wagiye agerageza gukumira abimukira, ni umuntu wagiye agaragaza ibikorwa bitandukanye bishobora gutuma agira abanzi benshi. Gusa Donald Trump si ubwa mbere yaragabweho ibitero nk'uko nyine nari mbivuze. Hari izindi nshuro, hari tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi 2024. Ahangaha rero yarakomeretse uwagerageje kumwica yitwaga Thomas Matthew Crooks. Uyu nguyu akaba yaranishwe tariki 15 z'ukwa 9 2024 kandi hongeye kubaho igitero, gusa ntawakomeretse. Uwabikoze yarafashwe, ni Ryan Wesley. Naho kuri iyi tariki rero Cole Allen akaba yabigerageje. Si ubwa mbere havugwa ko Donald Trump ashobora kwicwa, ariko abashaka kumwica ntibari babigeraho kugeza n'ubu. Gusa ariko Trump yemeje ko iki gitero yagabweho kitazamubuza gutsinda intambara muri Iran. Ahangaha perezida Trump yahise abwira abanyamakuru ko bishoboka ko iki gitero cyaba kidafitanye isano n'intambara ya Iran, ariko aravuga ati ntabwo bizambuza gutsinda intambara muri Iran. Ntabwo nzi niba hari icyo bikoraho, ntabwo ariko mbyumva ngendeye ku makuru dufite. Nyuma Trump yaje kuvuga ati ntawamenya niba ntaho bihuriye n'intambara ya Iran, ahamya ko iperereza rigikomeje ngo hamenyekane impamvu yasunikiye uyu mugabo kugaba igitero. Intambara yo muri Iran yatangiye ku ya 28 Gashyantare, yahitanye abayobozi benshi ba Iran ndetse igira ingaruka ku bukungu bw'isi, aho ibicuruzwa byose byahenze, by'umwihariko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga byikubye kabiri. Naha rero ngiye gusoreza iki kiganiro nari nabateguriye. Reka mbashimire cyane kuba mwari mugikurikiye. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Abakoze subscribe turabashimiye cyane, abatarayikora namwe mwiruke kuyikora. Reka nsoze mbifuriza kugubwa neza, ibyo mukora byose bibabere byiza, kandi amakuru ajyanye n'umutekano haba ku isi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari arakomeza kubageraho. Reka nsoze mbifuriza impera nziza z'icyumweru.